na arume kana mundurume tene atakinyitie engwe miaka 18 ambiriria na guku ni atiringwo kiga gicwa succulent ni atiringwo haria cervix ini iyo cancer ya cervix ya kugia cancer namba 2 ona na kuu thiini ri na kuu riu mbere ya cervix ri kaigwi kugimarite apana ona uterus ti ngima tumitaga juvenile or infantile uterus ndiumiriirie ndirageria kuga atiriri Monica atiriri kana no hindu wagigaciara kena mieri ina ucoke ambe gugakiritithia igwa gekumia ona magego riria makauma agikorwo na thina koguo tigai kwambiriria gwika undu ucio wa sex tene na haria atumia ndikweherio na athuri mari oho meciragia atiri tondu mwana wakwa ni athie form 1 ri umuthecithia cindano kana ndimuhe tuburugutu turia twitagwo ipil nigetha ndakohe nda miaka iyo ina agatwarwo akagambio cindano ya miaka 5 pa kana agekirwo implant ya miaka igana 5 mwana ucio he maundu matatu mathie na mbere hormone iria ikuragia nyondo ri na igakuria cervix ri na igakuria uterus ri na igatuma uterus na kuria thiini ugie na nonoru ri thumu wa gukananyitirira mwana ri hormone iyo ni yagirio gukura itagwo estrogens ni group ya tu hormone ingiraga gukura ri nyondo ri ngo ciiga iria ri size ri ngo na riria kageria guciara ri ni akaremwo agekwo cesarean hindi ciothe tondu tumia wake ndwetikiririo gukura mikiha ya iria twitaga fallopian tube ri onayo ri ipromotagwo gukura kuraiha na kwarama ira promotwo ni estrogens nayo dawa ino ya kubanga uciari ri irarua na estrogen koguo mikiha gakorwo short ovary yo yenyewe na niyo thitori nitayo treasury ovary niho matumbi mutumia ciaragwo na matumbi make mothe koguo ri ovary ri yagirio ikurie matumbi mathatio koguo guthecithia mwana cindano kana kumuhe burugutu kana kumuhe anything ya family planning umenye ni utumia uracokia na riva thi